Se sung klasang nangaroy do. Ma'am, siya kini ko to dise. Kanan. Kanan. Ma'am, ingi he. Hello ma'am. How's ma'am? Aku tahu this is CIC ki. Asi CIC ki class sama tahu ko sida tahu this. Mama ki previous year CIC ki fairman previous year question do. Nahi na dui ni ko. How's mi khara sulai pung ni pam kada hoga ni han boy ni na chatra singji. Lak bodo ngai thung sing tahu. Sir compound interest ki class 1 ga ratio ki playlist ta. Oh happy rake happy rake. Yang osi ki se. Em sang na bo. Howdaro ne ma'am ko CIC kambu sida class nongai te hainaro adu class jawba pamna di group to resu. Ma'am kano thau ko ama numit kharani se ai live thara age adu ma'am apam pam da toro. Sida mena contact to ninga suni ko ai number se kitang ai si thabak class khare yam low bune thabak khar sil lebu ko. Si spam position hang sa level. Koi Manipur do tour si. Ha. Kena. Ay kasengan ge. Mi ngai thung asin to bune ko lambi thi phang ngan na la thi rage ai de
contact number se ma'am sumai to biro 936685165 contact number je si sida ai gi je ai na khitang sil le ai do ai ngonda hangbat kano tawdro sida nam hangbiro ai staff oidini ko adagi iboton gi gap ki iboton khar khangani iboton siga number ai satrama 87 am phone dosle hello ti phangdrabo sa oi dukan mamang dam lai du kyan ta dre dukan mamang da dukan lai bani ne amadi ngawrani ne kano do si number ani je phobiro noi kai jaga noi kana no lai sia koi ani ni sa koi ani gari alto khamdro gari gate mamang gate angang ma pan mane matau lebi na adu andre le sa sango adu manung sangdui ni yengone kano gate to kar ngasalam mi kitang ngai thong sin tawre ko moi CSF ki handa recruitment yauro balam jing ngam posing do ibo to nangi number ha kar bere ko tu loina pangnu ni record this mai tawni handa ki class e ai staff ano ba musung asi kar tawi ko ma sun ni abane ba habadi tolo piraga ma su loksil abane kai gino matam da tai ba class khudi mak se video re ko se yaw ba class o henge na nak si absol ai apps sal hoira bane do video thagat phagi problems ai sang da bagi nang da bane ba adu staff to ina moina thagana na ba moida training tawro bane do noi gis de kan to ni ko demo class hoina ngase heng tawgine do mane de full class tawne ba se ke videos available hoini live te yaur se adu ni ko phone number je me am sida sida dum to biro 8784473049366851657 si ai staff ani da ai gi number sida ai ngonda tangai phadana kai ge hangning bole toro si nei number ne ai gi de kai jate ra ta ai di khara sin mani na ne class tawri ngai de sum phone nong tok sila pa sum wari sa da sum satra sin woro we ko request yongo me hause class ai mamangi ne CSA constable fireman 26 September da thagi bagi magi mes ki 25 questions set to gi solution do ai tawge do de ko CSA fireman special class ngasi adum haurabani ko hoji haurabani kono stars man answer do noina dum hai demo ina haurabani ba yaksilak pa yara ne ko offline plus live plus recorded class hoidini noi ji thani gi class hoidini matam yam sang da bani na ne nipan ma khade taram khai ni ko live oigera offline oigera si timing ji da tawni oja khoi asang ba timing oja tariri lai ri gi ko english ki oja ni lai mes ki nai lai re reasoning na me mama lai re english ta so mi samaga sara ma ni lai du ji ko jiki da so sara me sai na no ji class am ngai na ri do du ne adagi kano ga saro san pam adu thong nga singro horge ko thong nga singro ma khoi satra ina ngara lai ba satra sing du la ya dum horge ko la tai di kano tong jara ni mai na so songi class ai do te aro asom da class am sang do le do am thai do te aro ko me nang aroi bai si moi no pung sang ne ba Ma'am, hold the call. Hi ma'am. Ma'am, how's it all do class? Video record load door bani ko. CISA Constable Fireman 2003 की 26 September da thagi ba mes ki question ko manga lakani magi diko adugi question ko manga adugi direct question duni ko na naina du kada yam lugi ge karam leben da question hangi ge du khangor si ko aduga ko gi handa
recruitment salubada lamjeng ambiraba aduga hojikani competition ni niyom sumna tawrobani na return da lehoningdraba mai mark wangna mai pakning ba sata lei taragadi ko yamna paisa saugdabi da khoi CSA fireman gi atopa base ka punsin mana tab only fireman khakta gi ko sata tara lakera kul lakera dugi base am ko sinjare adum hoji offline class u lei adum hoji online sata khara lakpa hore live sadum thagani recorded class orga video ina su fangan ba oidwini offline jawar su live jawar ani video yeng biani mobile app ai mobile app to vision manipur online line hoji phanga bani ado video di amata hakatri bani ado staff ani amada video hakot na bukan scenery buko aina tabak tu pangtok pai tabak sin mani na aina taw ngamdre buko ado video so dum yaw class oiduni timing na ni pa makhai da gi tara makhai oiduni content number se agi mail se sidi yam tangai phadaga na to biro ai ju kitang chin bo ye hojik se gd gi chu ai tawri basing ji exam ma tam naksilak pugi kan na nai na ba matam moi bugi ko aduna siga agi staff ki number ani je sida ji dum to biro ko adude hojik myam class se horage aduga sigi CISF sta noi gi thadu se kai kai no hai taraga di CISF ki fairman to du se question fairman is a question ko Manipur because 16 plus na tan noi leibuda ha kya ne lebda 16 si 16 Manipur vacancy si lei ko noi munara ja gi sata sing ko roi thawa yoro phano honoro ko noi ne am phang mamang da amazu khan gi bini ko iram sipai gi prem mai na ma sigi kanu is da khalle ko si exam si da ko engo adu sida tawdu se maths ka reasoning ka english ka ko zike ga hariba subject mari ji question kumanga laktu ni ko aduga 25 marks maju TCS na lobani ko aduna SSC GD gi pattern oiduni adu question ji nei na kanda sui khangani sir atopa class laibro angan base mayam waro bino aina ne noi mi du yamagadi adum angan bo ju singe bako mi yamdragadi sinbo wani keno matamda BS ama si sindu ju subject mari ni ngone maths english reasoning zike कोसिंग मी मंगा तरा के दम बी सिलुनी अखोनी याने ताक्सिल नोय केसु नुंगाय रोय अदगी आइगी दी टीम दी ओजा तरी न पुल सेमिनी ओजा में याम संग कदी सब्जेक्ट मरी नि कोसिया याम दरो ओजा मरी संगनी अदु खान से दा नोय साटा तरा राख पदन को न पुनते अखोई फी बुदी ऑफलाइन द लिसिंग मंगा लौने बको ऑनलाइन द ननी चंगा लौने बा लाइव याव कंबु गिदी अदो वीडियो जो फंगल कदुनी स्टाफ सु मरी नि थमी कंटेंट से मता ला कदुनी तेल मतम द सब्जेक्ट ओवर तौदुनी कितंग समजिल लगा expected oiba question jing na am fo nei na draga di nang nang oi sta mari changa ini ado noi manga tara gi dam to be sam sem da khoi da awa bo noi hana si wori sana ong je ko noi la log da na ko na haire se practically do to da ngam oi da ba do noi khare yam bo wor ga dim pha okay sir sana apamba da dum to se da phaga da do khanari ne ai apamba to roi ai ko jawai ba khoi je ko noi gi dam su khara ka thok tu ni ko akoi ju noi khare yeng bi ba ko na ju noi yeng bi ba ni ta na ra ko yang noi kano dai jo yuna kariba noi muslim yam ngam he dai na sakai phom dai ko niam to ro mane du moi ko na ko li to ro ma ko ai ke pau phona gi da phona dar ba kambu du sunoi adum contact number lei the call to biro hoji kiti question nei na rasi ko yang aha ma mukta da question hoji kiti khange ko mamang i previous ni ko ne hana de knowledge library ji haina ro ne se knowledge library ji ne hima when a soap and bought a sofa, she got a discount of 30% on this. If she had got 30% discount, she would have saved rupees 2,000 more. Then how much did she pay for the sofa? Do you malupa kya pigi? Question ji kya taraba no kholonga mre use. Mana dukan sala sofa le re kya tara le rakpa 30% tara le re ba. Mana ke do ba 35% discount ji oina phangam tara gadi. Lupa kya ta bi rakpo no sam du kontra tara puna dra. Amana kya tara rakpa? Sam da yam tabiri e habani da yam tabiri me mango de paisa kar kana hodro kyam kana be heli ba mana lupa lising ani hele adu ta how much did she pay for the sofa sidi within second hor pe adune ko second hor pe adune ang khaje ngam gro kya tai ye tabro bi tabram tharo Yabo, ai ta ke question kasi tap na taxi ko mayam si answer de without pain das hot pangam ni adu di manga ne thok de manga ye ladi ke na
4 mari lane adu ma pi dina 70% tadi e tarisi sume ko kana kana no e college ya wirang bam polis maitai polisi hana gi sato ibra natra no bra sume adagi thabak satpai matam yaure horen halaga yengo tabak sathuro su kedoro su live class ya bakangbu se live ya holdrobo video record phangan ba haiba se nan anytime ahing nongai de sangera amada sangera dum yengbe aduini ko yengo se question jam lu bana te ko leben gd leben gd tha ssgd tha bakangbu na ha de coaching chale ba i satra mya moidi nongai duini ko मैम यंगसी को अहमदा नंग सुमाय खलो पोसेगी ममन से मार्क प्राइस को को पोट अमगी दुकान दि योलगा लेबम था योनब ममन नम मोइना फ्रीता पोसे ममन लुपा सुपी हरगा थाबम थेंगनबर एमआरपी थारगा मधु मार्क प्राइस को वेब अंकगी लोंदा सी चैप्टर ममिंग डिस्काउंट हाइबा चैप्टर दुगिनेबा लुपा सामा पीबा पोनी खलो मार्क प्राइस हाइजे एमआरपी गा हाइदुनेबा को मैक्सिमम रिटर्न प्राइस योनब ममन दो लुपा सामा पी ने लौरसे I hand the soul letter Madikarawane, Sigidi Kino Hamatamda Theory 9 Takpuna question Kumanga, the question to Nainabani, Kitang de Noi, Wabia ankle. Kantare another. Equa Andabra. Some people put 25 canotaris Hamada 30% periodic care the Malaramne 30% Tokre discounts tariff, other tari 70 the name ladies. Natra. Okay. Tobadabu 35% Taramagadi 35% Lupa Kada 65 toina you will withdraw. Habadi Natragamana lay Taragadi 65 lay neva. Amagi 30% Taragana lay 70 Maka Tungze. A kun major Lupa Manga and Tungza draw. 70 the Labaga 65 Manga Tungza draw. Kana was she Lupas Manga Sep Topangeva. Tobudu Manga Sep Topang with a single the Cani Harry. Listening an in Harry. Asing di mangazi asing mabilu na tib ako na loksin lubu dagi pangako ne mangazi ako na siyap tao si lupa manga o ba ratio da di manga o matam asing madana lising anini adu di ay 4 km ay video hana yang lebo mina di khara di khang di 4 km ka pando ni amagi di amaro di yela ni kya thungya sa samari thunga ne base ta di wani ni kisi tare man lady paisa du to man lady si na tro asagi ama 30% taraga 70 puto 70 ni ki puto ke di amagi nasi wita di 70 ki di samari edu guma 70 la ne ha bani da ado haji kolom tha dana sa hai nei ko ai nan sa hagi matam na kolom suta tha gi de irala na salo hagi da citric se siang ka je lai ado no ne he na hina na bagi na to ma ge he discount ha ba se ta ji ta ka na ina siguma question je maya mama nei na ka na di no gyan ta ba hel khini bu ko makok ti ta la ka na di yaraba sime yani ngi ko me sidigi hen ba live method lai ponte are ko tapna ta bani gyan ta bani ko sidigi hen samjin lo hor ke di 30 ka 35 to na si en thoni thungai bu for 400 to ga si tak puri na ne admaina holo se ko ado in kitang ku in explain to bi bo ne ya ba gyan ta gam bro anda nang dikhar wa nang min kari muhibur nang na kari mustaqim okay na yam hanga mane phobitek la sangai phone de sanga me dagi mayam para som de jam hanga me sandi da re na lakada su myam lai re lakti laksar sunu ko akhoi gi di akhoi na isoro khurmi je coaching toro mina kitang jo ka na hobul di pa me do oza akhoi mari sanga da oza sing ji par pung da akhoi oza ji akhoi phajana mo ju hona ra content se ma tak na bi ni ne akhoi paisa ji link na to de akhoi di ko oza ji smart web oza ta tor ko ne yam do noi kun mu sudra ga de akhoi su coaching tori ji mang he mang ja bani hele ai thandana ya na phang tak por ga de ka su kai da aduna tamni no ko pare adu yengo no na friends circle jawning bale bising do yam saw pe sa su na te lising manga ka ting thuoga offline da saka mauji kan tor lising kai matak sa do ni senum ya bran khale ko dili som da kai da tong nari physi go in ru ga di atai tai long na yeng ga de khoi ji ya bran khale ko thani da 5000 na se adu yam so video som pira ka de app ka sa da na tori mem su ko e da na yengo no na friends circle le ga di kai dor ga di da man no so e tong no na bu ha ro Mathak next question 2 lakhs. If the product of I set of two numbers are this. My number kara soiram ngane khanga. Product if the product of LCM and ICEP haidin. LCM ga ICEP puina fall pirame. Si ena. If the product and ICEP sorry sume. Product amasung masingani ki purina ba amasung ICEP ka piramani. Sina kaya na.
masing ani purina false sina kari masing ani dugi ICF LCM the greater number du putho bani ko yare kisuna te da du de ICF na tro pyramid ya ICF LCM putho yare ko okay find the greater number here na saw number du putho bani ko muna taro ma pyramid masing ani purina phone du sina tro masing ani purina phone du si lere masing ICF na kya ne ba 20 natra adu ta ni myam ko ai khoina ne masing ani do ke do tara ai sep na masing khudi muk tu yen ja ga dau ne ko masing ani du gi ai sep na ta pire me je ai sep tu na number ani muk yen ja da ba ai sep na number ani muk yen ja dau ne ba mar hangi number du kana khwai chaw number du ham na tro adu ai sep ori ba 20 ani yen ja ga dau ne ba number du I said ni nyabam thue adu I said 20 ani nyab kana 20 ani nyab ba 7 na nyab do ni 4 na nyab do ni ko 20 ani nyab ba kana na nyab do ba 7 na 4 nyab do si 7 nyab ra yad re 4 nyab re 7 nyab ra ya 4 nyab ra yad re 4 na nyab 7 na nyab si ta re kolom su ta tha de no pen kolom thani ngai maram nei te ko 84 is the right answer without atopo knowledge sang drasu ye aina haning is gyan tabro masing aise piram base atai si kaim pizin pizas no ba aise piram base da khoina khangba ngame madudi aise bhai basina piram ba number du yenja bam thok tro aise ki meaning ji kari have no nang khangbra mano kitang haiba mal nang di sonbra sola su kaim ha khalunu ko ado fogat ka duine ba ason ba gi oiba kutak lak tak tor ka din nga si gi de na noi jana ha ori do ne SSC GD level ne mea sida hangai je GD level em ko ai wa ma ke se formula du sin ro sida masing ani gi ICF sina ne ICF sina pyramid number du yen jani khudam mo na ha gi no gyan ta he na base mayam 12 almost 18 go number adi le re mabani ICF no yen na ba khwai de gi saw number ha ba na tro ICF ba ta the highest common factor akhoi imalon da hai taraga di mabani si bu yenya ba khwai saw number mabani bu yenya khwai saw number 16 yenya bra ne ma yong yadro ata di ICF 6 le adu ICF sina number ani ma yenya dong ne ba number ani du ki tisina phone du si yenya ne ba number ani du khadong na phone ju yenya ne ba number ani du purina phone ju yenya ne ba si ko no adu ICF tu na number ani du yenya ne ham na tro adu ICF tu 20 tare 20 asina mar puto ko duri number du khwai saw du puto ham na tro adu di puto tu number du ICF ni yenya bo gi dong ne ba ICF 20 natro habadi 20 ani yenya ba number oidong ne ba 20 ani yenya ba 20 asi bu yenya ri ba number 7 as phone as yenya da ya ga dong ne ba anka gi niyom je divisibility niyom ne sina khudam moina ma hage 16 yenya ba number se kana no 6 12 18 mayam leitro 16 yenya ba number mayam leitro hai ba 16 yenya ba number khudimak se 6 bu yenya ri ba number 2 na su 3 na su yenya ne 2 na su kana na su ha tu na su chino chen jane ho ge tu no sala ma tu na su kana na su 6 ne yenya ba number khudim asya 6 pu yenya ba tu na su 3 no chen jane se akoi basic sina number system heng cis ke class hora je har ga ida ham numit ala ne adu ga noide lek tak tu khutak si kai no ai tara ga di koi thoga koi foundation base tha taru ki tawri ba koi machi mamang da tawe base adu khutam ta ro tha ni da tak bu khutak te o za sin kok tha da bam sang ye noi khang da mira lain khan bi gino yada raisa content se ma ka di sa or ba portion na pixel laga question ju chana na mong talak taraga de koi kitang khutak du kitang chen se samadi lei roidra ado kok tha da du ne sum ma khang bi ga dong ne yare ko mana kina gari question ai ju question je riko tiraga dum ta lo na namal laga ai ju prepare tong nang pote ko tak thi due to rain in the India Australia ODI match India ga Australia match sanaba jida nong su na mar moraga India na 320 runs in 46 over nifu taruk tamana run chahum kul lawga bane my partner in the first 10 overs the average scoring rate was fast kya rama law duisa over nifu taruk ta ke doba thoina bai dam run 320 lawdin ahamba over tarada the average scoring rate was 5 but in the next 10 overs it is increased to 9 ore. Then in the next 10 overs, it decreases to 5 and again increase to
Add in the next 10, 40 sure. Now what is the average runs to need to win the match? Man winning is kano. Muning ziko. Over nifu tarukta, over nifu taruk natra. 46 over the run kya logo daba. Punna kya no run logo ja. Over nifu taruk se man logo run ji tutel run ji kya no. The car power is twin ba. Ludi ko 320 run logo dam natro. Ahan bagi over tarada. 10 over the man run kya loba. Ham over tarad in the first 10 over the average scoring rate was man score to is gana 5 na throw adu over tarada 5 ki sang the lore adu over am the niko run rate ai je over am the lower sang ne over am the manga lo the over tarada the kya lor mani to tel 50 run lower ne mathang next 10 over the nam ke dori ba it is increased to kya 9 we have na throw 5 over am 9 we have na throw atadi tara mapan 90 run nam lore sumra. Then in the next 10 over, matangi 10 over the kedore ba decrease 5 damang handaresine adu tadi tara manga yang khayim lore and again increase to yet matang damang matangi over tara da nam kya da yetam ha la adu punna ran dipan tara mari fum lore punna kya lore yung over the kya sudukres da 40 over surbo kya wali 6 over 1 lori bram tiu 46 haida na 46 what haibani na 6 over 1 libra adagi punna kya no ran dia yang kai hege sama udra sani humdra na trawan loja ran kya wali logu daba ran mana pa mina 320 na tro 320 yoga dab kya wali ke 50 wali dro ran ji 50 wali 50 wali kya da logdi over kya da lemori over kya da over taruk logdi na tro over taruk ran yang kai loge de over kya kya logta ra adu dima hangis ke no what is the average run need to win average putwa eta di sangsata kya kya lautar overum da 16 to tare dana mem kyan tare bro 16 to di taruk train toy tate taruk ni pani fui pana tro et han sapati rosi or mani na tra taruk ni pani funi pana tro tu le maba point karaga 0 apsilo na tra tarum train pan kyan tabra 8.3 sang lord question ni am sangi luba mali but munna paroka na di irala kasu daite cricket ki knowledge kala mina di haini renarjit komdram haire ai hana satang ta ni khumai jor basa coaching hana yaw lai bagi khanga ba coaching hana yaw lai bani moi di gd level da lek tak ni gd coaching yaw bana ni faris aduna thabak try tawge hatara ga di foundation course am yaw silo akhoi gi ko any thabak masa sumba singi tongana 11 1 gi base lay 11 2 gi na khitang maya warap bas 10 plus 2 guma MTS ki lay kwadi office pa magana 11 3 gi CGL guma CPU su lay ko adu yaw ko muna disi hainare moi chat hari jorba athletic level 8.3 tabro tare very good next sito sing class am thake ko ngasai class noi gi singa hom sujile laure jeduna kitan energy wale ko yan darbe ngo meam find the compound interest on rupees ngasai compound interest kan tai ko CGL bs ki joi compound interest tai ai gi asongi GD bs ki ju compound interest tai ai gi GD gi satra ai coaching yaw satra la ramadi fa haira don yan sa jingo find the compound interest on rupees this at the rate of 6% per annum 2 years compounded half yearly or the pipin ngasai ta ki dai na 6% to half yearly or the anil 20 natra 3% anik la ne time di 4 la ne ko 3% to bare la de si hana question leben ji GD leben ko SSC GD leben मुझे TCS ने से में हमने को CD क्या था ना तिसनाने 6.09 6.09 आई के नों के यंगी ये को थुना 12.18 ले रहे 6 80 पुरी नरानी को 6.09 अनजी पुरी नरानी अदुगा हने ने दुइबा mapan puri di mapan 81 mapan teruk ang kimari teruk nang puri ini ko teruk mapan yang kimari teruk kontratu semalani 8180 teruk taret om sida poin matong di mari teruk lani ama ani om mari mga teruk latu 37 something lani ko pa om mari mga lani 12.55 lani adu di kay nama po tayo sa compound interest na tro 12.55 tagi 0 mari yung lani
0 home malani adudi 18 gasi puinarane 10 lani ai kaino mahana tawge ko aina hola bawda si yau sangda kono tawdine 18 5 jadi 90 99 18 2 za 36 ta 945 mari kut pore 18 1 18 mari absela di 22 10 en thodi 2259 sang lani 2259 sidare thura bani ko approximation ni ko renalji komdram am haire si level ji thura bani ko ai tam explain tawge ko me aina thuri je sidigen thunga lei pontre ai baina tola bani puri be na ba ai ta tawra bani ko thura bani ko kanda raisa sidigen thunga pak lei ponte atai satan holo zo atai ko jano holo zo ai spi thu no holo simba bu dong ai na tra so mi ko na ja ai no explain tawri ga ma tawri tapana dra yengo se tamna ta ke compound interest puthwa hai ni mana puthoi pyramid ba sempham ji lupa kya no sine ba are ko ado chendoi kare se kya no re se ha re se kya ba re se 6% natra 6% ne ba sahi de 6% ka bane time de 2 years ne ba ado man ka du sahi de nati sahi tang khai de ne ba sahi tang khai oi tara di si re se tang khai tara ni 3% oi ne ba time da di sahi tang khai kya phangane sahi ni ji sahi tang khai mari phangoi dra ado time da na si sina ro re na si sina ro ado ga nan amount an putho hol pi ji ai ko ji na tabi amount an pon mi hot ke ta 100 plus r by amount an putho sindoi sele bai tare ko time na si la ne ado pi di kya no 100 plus r di 103 by 100 la ne ko si di kya la tu ba time di 4 ne si di matam sanga ne ko samai hol le ga di aduna ai na si hot ta bane ko si method si formula palo hot te saruk te ne taw se ke ne ba re si 3% je kyarak la sina du mari sina du na 3% mari ai di si formula pa du ne ai no si sinari method se effective rate percent effective rate percent sina bagi effective rate percent adu sinar hot kan da di kai formula ta ngani pan ngani ma ta mai di x plus y plus xy by 100 arga si formula je pan du ne ba ha ma ni de pan ngada sin x saro sin y saro ho tu ba aw ta di si di si sinar di mentally holo mind calculation ai ta re kolom tha da sanga moidro sida ni puina di se law dro hane yala de ai ta ba kambu di ko ra ta age ko 6 le re 9 da ne yala di 0.09 la ni ko sama la ne adu sini si la ne sini ki jom hota ra ga di sigu ma la widro ada sini ki hot pada si tare sini ho pasi tare adu ani je par hot yaro iduri ani je par hot kana si formula jan pan ni x sinam sara ni y ju sin sara ne adu palo adu di x plus y in plus sini puina du ne ko ayam puina tare tori sa sama tare sida kya tare 33.18 tare ko thu dam ni ko si aina 609 ani puina budu ne si tawri do 609 ani puina budu amanda 9 puri di mapan mari pu mathoi mapan tru yang khai mari mathang da 0 to 6 na toro 6 ki di taru mapan yang khai mari taru kuntha tu sumai ta gi ne 188 tara tare 370 adu point mathang da di kya no le ja ani mari hane ni la di taru la ne ani mari taru adu 0.3 kya la ne sa 0.37 point matung di ani de loboni ko se point sina ma ne ba se si jaga je samai la ne ba 0.37088 wa la ne ba point matung di ani de loro de 12 point kya la 4 sorry 55 la adu 12.55 la ne bu ko sumai na 12.55 si la kan da khuin to ke no angka ji muthate aro ko myam sai jaga je sumai na 12.55 tare re se makhoi mari se 3% mari ka bhai je khoi na hol ka na ka ji kya tara ne ba 12.55% tara ne adu ta de so compound interest ke do tara 12.55% of puthoi ba paisa do gi si puthoi ba principal do gi si la ne ba adu si kya tara 12 by point mathang digit ani lai bane adu di 100 la ni percentage ki 100 amaga adu p di kya no si ne ba kathana ni point mari ha ama wale adu di 18 ga sigam puri na ro 18 ga mathak puri na 18 5 za 90 18 5 za 90 99 18 2 za 36 to 9 45
18 1 18 45 2 tare sigi zero jiga si makai zero ji kana ra si ta ho ne ma sa si 2259 adu ai jinga sai point du pull up low da bani na point ma tu na digit me am lei bu pull up low da bani ma se makai khara di khenar ka ne an sa si tar ne dinot mai bam sar coaching tawroi dro ai khoi gi kaino noi coaching tawri ne to si aba company da khidang lui ko si lu bai di hai raga dim lai ba theory 9 na chapter 9 ta ka na budi henai rakini ko sidi mean of 30 observation was mean have the average cyber samane ko 30 observation was this. It was later found that an observation 32 was mistakenly considered 31 the correct value of the mean. Ma'am see question the average ki ne ko ngarang aina SSGD special base konogi handa ya ba 25 question kun gi set amana ina gabni expected question set 1 adu do sig samana bam yawi ko no GD lebe ni ko direct CD GD lebe ni ko SSGD lebe ni si no gi sia se fairman je ko no khangja ga da ba ma adu hande coaching yaw mi di wa phani ko na ta ba kamu di coaching yaw to phagdrang khali no ji yengo aina hajili rajin ri question lebe je aina talak pada gyan ta na wona bada khoju wai maram di theory 9 ta ga gyan mathang next by next talak poi di phagaba adu na ti direct question nei na ni chapter makhal mix tawr kani si di question ku manga du nei na ne ma si class ni kyan da bra hana coaching chala le ba satra jin de ain ta ji nungai herak posi ai ko adu na ta inong nong thina wina si di ngamaroi ga khan du ne no ngamaroi khalu go no ngamaroi khan ma kambu tu coaching la ga taw du ya ro maram di si sinam kari gi average question ne the mean of 30 observation number 30 le re adu n du 30 or ne average ki matung ina apun ma number kya piram ge have se n mo si le ko ma gi average kya no 35 le masi aran mane ba si gi average e la le kai gi la le ba no it was later found that ko na khange ba mana average putho ka na si tare masing kuntra average ni pirame aduga mana kari thengnare ko na 32 was mistakenly considered 31 migi 32 oigada bu mana kari wena loksilama ba lana 31 loksilama ba natro lana kari lawru hot kre ba mana lana 32 haina 32 oigada bu mana 31 oin lawru holame ba chumra adu sigi 31 do lawru hot kan ne ba average 35 tare hai ji migi asumba 32 si lawru hot kan de kya hengal pam changya yo man 31 lawru hola me 32 si lawru di ame hengal pam sangdro ame hengal oidro sia wan hengal adro atara gadi mana 31 lawru hot padigi aran ba average puto ko ne asumba average puto ke si masing dor 31 dagi 32 lakya di wan atra laktu ja adu di wan je hengal tare adu di wan hengal ke ta gadi tu tel do wan hengal di average ta di kya hengal ke average ta 30 yen birani wan da 30 yen la ni ko wan da 30 yen la di kya no point karaga point ka 0 adu sha de ko point 0 ka 0 ma de 33 is 90 adu point 003 sang se point 03 ki sang se hengal ane han ara ma du sini asum ma se wan hengal ka du ni adu average ta di kya hengal ni plus si hengal ni han average or mi du sini si da plus kya 03 absolute sini live circle le ro ko arrive trick nei holis arrive trick ne ko han oirambe average se moi kuntra average se 35 madu aran mane kai gino migi 32 logu do mana 31 lawru holam bai ne adudi aseng ma 32 si lawra di 1 angle pam sangidro to tell the 1 angle le value se to tell the 1 angle ta the average ta the kya angle ke the average ta the n thoni n 30 ne thoni ta di si thunge si sang je angle ani average ta ne si angle ani to tell the 1 angle pa do average ta si angle ani average ta na 35 le do asum pa do ke si angle laga si tarani this arjun khumsam ngarang ai ta ke sata ne mai khum bai ri surba ron nore mai sata ne si khange dana coaching yaw lai ma sata ta heri khum mai surba sa mai khango bo si hana salu da ka oi ko thong ji kitang asin bios inge no si ngam mane si ho arrive si yaw ko mar makta arrive si yaw ka dini ko yengo mayam thani ste sida phajana best level na ka tho noi no lamjen wana selu kholo mayam do adu noi mai pan mangam renge ngam sungam ni khali mang de ama khan mane prem hai no ko ado handak ti noi kana tause khare yam na putung am renge ai sigi thawai na coaching tau de ko prem du si te pe arsi roi to
CH frame iram C5 selected in CICF 2023 ko se na si exam ji ne bu ko ate exam na te ado estimate yaman ji ko no phajana thawai awrade dum khoi ta ke ngasi di khango haina question lebe no mathematics ko jane mathematics karama lebe ne le rige ji no khanga coaching hodring ji to bai wane heng degi di dum chapter 9 na number system ICLCM har mai gi hang ba ba phada ba content se ma tak thar ka dunia duga ne hen gyan tar kan sigi di mi loi na gra cha re tu Kuirang Polis x by y ji sini 5x plus 4y na sini x pu thoam na tro x ta y ne ma ji kya ba 4 by 7 ko adu 5x ka 4y ga ani pulaga na kya ta ba 15 ta hem na tro ko atar ga di man pu thoi x ki value pu thoam na tro mayam mun na taro ko ai khuna x ko y ga value si lei ba ji ratio da lei ba ni x y si 4:7 siga samane ko ni iri je fraction di the ratio form so mai ABI ko the ratio da le aseng value te aseng mo to ke di ai se puri ai se to ata ai kholo sina 7 ai star ni x ki mo to kana tara 4 is y mo to kana tara 7 is sinjlo x mo to kya ba 4 is y mo to kya 7 is adu 15 ta habna tro ingo katara manga mari kun is tara 28 ai star ba somna 15 si pujilo kya tar 48 is taraba 48 is equal to 15 therefore is puto kya ta di 15 da kana yelani 48 yelo idra adu di hom da di manga hom da di tratuk sitare ko is ki bilu karama puto is puto na tro s bilu kya na 4 is na tro x 4 is na tro adu 4 into h di kya na 5 by 16 na tro adu mari ka di mari adu 5 by kya no la isa 4 adu mari yen thodi mari ma thungya 5 to 4 yellow mari ma mari yenya da bagi ke dora point kara 0 ape mari ni ni pa ko tu le 0 maps le mari ma ko suma ba suma hot kane yar ko me ang gyan ta da no te wa bra am ta interaction to jine pang tak ta ga nungai ba na te nang di kitang gyan ta bra yeng madam khang re khuma pukolok ba nang kitang soli ko ya dai ko kuira mi khange o ja ji ta sa tu ga do ado lemen jawro kani coaching lakta ra ga di khara haire lak ba kamu ma khara yam sola lak ba kamu ba asun ma jo me am khal prem ga ji ban song ga jani prem ma ji khale dana mangoni henai bo ji thau kan yawri bi sida mi di palar no ai ti o ja oi bai na khange ba ado hai ba mi ne ta khalau da ba hai ta mi na khangi bu lai kai no da ai ba mi ji na khara lai tho ga lam phang tol le khalau ro hai ta mi du na seriously hona di khale yana ba ja theba thingu lamjin am nising je yang yar ba theba do thingu na mai kan do gi mai thi bi hai ta ba sa ta do sang nai bi o hai ra ga lei ba theba gum ba je mai thi bi ngam do thingu na adu mai na ngam ka ne ai ko tha ni ha ba se am thi na sang matam ne mrom da di ona ge di am ye ai than tak to na ti oza tim che mata la tu ni ta ke class video ina phang pa ji no great chance video ina mi nya do ai no ta je hori YouTube tom thagal kani no yeng jo YouTube to free da phangal kani ko mayam phangan gi matam khara di ko sidi chim toro dukandar amana pot ama lupa sa mari pu yole 20% mange cost price poto sidi very easy sidi direct formula panya dro lupa sa mari pu yon ba se 20% manga ba ne ba auta de kya no formula ga pandra bu ya ba ne sidi ko yo CP 100 by 80 lani ko 5 by 4 already 4 na kathalani mari mai tatu kun mari manga 45 ka 5 ka lani kai ko dare formula panya ida se CP formula de ke no 100 na SP do thambirani ko mathata 100 makada 100 plus kari loss organ minus la ka do ni ko formula pa la ga su toro formula hai trasu ya si pala ho loko SPD sinatro matata 100 pakada 100 te loss 20 to khaido 80 taraba kun na kadi kun manga kun na kadi mari na sin kadi kya thong 45 thonga 45 aina thuri je hoje aina calculation tawre ko main da dugi ni ko haira basa sma holose yaraba sine khoi fare natre harga sunang na tawi ai
लेरे ममन क्या ताब 20% तारे नत्रो 20% तारदी क्या योल मने 80% अदुकांदा एसपी दु ओइरकदिने अदु एसपी दुदी क्या नो एसपी दुदी क्या नमा पिरमिजा 180 नत्रा सिदे कथनर होलो यारे 00 कथनर अनि मरी अनि यांखै नत्रा अनि 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 कुमंगा ani mapan kumanga mapan sani kumanga so ai hola se ai ko kakna mi ne kakna bi engbaji nuai tabani ma'am sana kakna mana di khai pe bane smai hola se haba leiri iba maman do adudagi 20% mangadi madugi 80% yolani adu kanda yoliba jon ba haise leiri maman do 20% mangadi 80% yolam do adu sidi belu se jolo cp putok to ni so 80 by 100 leire spd pira me kya na 180 adu sidi kakthana raga cp dum phangani yar dro si jo formula pharu bai su daka oi di phadra bau yai formula se depend am tawguno ba concept sa se gyan thaude sidi laidra sidi noi osungam ni na sam question jo hangi ko ai thabak bothawna tamina kitang noi gi oina kitang lu ba khara arabi awne adu noi de lui hai ba ne atai sa ta sijel gu ma sa ai tori sa ta sing de loi hotoi ni si ko A bag contains equal number of coins of 25 paise, 50 paise, and 1 rupee respectively. Be amada coin ID sandi sapije. Sap mana. Paisa kumanga sapi gisu, paisa yang kai sapi gisu, paisa yang kai sapi di kai woe ba makai kau bra. Tarang ngani noi matam dus tau ngang ngori ngida noi na. Lupa sapi ke makoi gi ID khangi ko. Segi paisa nata ba coin do. Sap mana ba lei ba. Woe pula ga belu du pula lupa kya ba. Upasama ga trying to how many coins of each type are there? Siti option da gi hola su yadi yai. Ha option da hola su yai basi. Ado option da hola gum sine. Coin basi how many coins of each type? Each type amom do. Include ne ejo. Type amom do. Coin type amom do khanga ba. How many coins each type? Type amom gi coin do akona xx ni kalo. Ado di ma'am no do 25 paise lupa dong thodi kya no 1/4 natro samani endini ko manam di kay no lupa do ladi natro 50 paise lupa do ladi kya no samani thodi kya no 1/2 ta dro 1 rupee di lupa do ladi 1 anam ta ta ni mai natra lupa do mujaramina adudi hamisa nangwanda ne Siki sapi 25 paise sapi mari pira lupa kya hoine lupa natro 25 paise adi siki sapi se nangona aina mari pira adi lupa ma sagatu natro kana puri nu khumra masing duna kya pira paino se haida mari pira punatra siki sapi mari pira adi mari puri di kya ta wan ta lupa am ta natro kana puri ho sikida paisa masing natro adu mana akhoi di kari hai coin masing coin type to XX lay have natro mari akhoi na ina mari hai na praman tori do adugu mane x size khangda min x lo ne adu paisa ko manga sa pije kya lay masen x lay natro adu x na puri ga apun ma paisa belu kya lay khangani sigi x na puri roi dro sigi x puri adu di punna kya tare sigi na x/4 sigi sa pije pulla ga kya na punna rei paisa ji x/4 makai sa pije pulla ga lupa kya lay ba x/2 adagi plus adagi lupa sapi gina 1 x ka x laidra suman apun ma paisa do si laire adu mana kaya ni hari apun paisa do 1 2 man han biraba asidagi akoi nang sai loksiliba mana kari harami back to the equal number of coin masing do chap mana hai x ne siki sapi x ni makai sapi x lai lupa sapi x lai din adu ta disi pulla ga si ta din x swap tawra kan do da x to nan sane man how many coins of each type coin makhalam mongi paisa kya lagi coin masing punna kya lagi adu x no logram ni x to na sawi du ne sidi x swap to budana sa ta ni ko elsam lo bi toro se yare tamna tai nei to ja koi bi method ta elsam 4 loro 4 na 4 yela di 1 ge x la 2 ne yela di 2 thunge 2 x di twice x sidana 4x la oidra 7 6 7 la ko 7 li yela di kya thunga ne 16 thunga 16 poza 60 poza sa di ta ne ko adu tam no kisi क्या तारा बस यार मतलब से क्या तारे बा 7x तारा बा सोमना 4 ले रहा बा सोमना 1 1 2 ले सोला कुंभामी ना दियाम लाक्सा दिन को सी कगना गाना 16 थुंगा नहीं को 4 जी असम चक्रनी अदि 4 16 जा 64 ता आद्रो
Yung no merakta yam son mas yaure khalase ba adu ki so heng extra care ke tana tawro loi gedroge ba sida question to ina khumai ba sat khara yauri ko ngasi ai ngon coaching yauro le ba sat ne bse aduna live sida ko live thari ni to ji aduna hana sat pe kana ba do manoi khange dana yung si sam sem lai re hoji ko san su am ka lu budi na te ko noi de khang theng di lu du ne aina haise aina lui harise mayam viewers sing marakta so ai hana kainom hauge ko aina lu ba lai ba hena palli se viewers sing khangbi ga daba ma tai ba class 11 khar ne ba class oi bani na moi gi oi ba satra sing ne nga ga lu ba lai wan sijil thaba sijil class or mo ba in tai ji ai hoji ki question do aru bani haro bani ara bani nga ta hai gra ne yan da brais adu de ke no sidi ke do tare ma mayam si to du sia sop to ham na tro nang na to du sia Kidoni Puen Yao Base, Yena Bayabas into the Simatam on a 1 by 0.5. Puen Gijam no Ibaman and no the Yamusilla Louis Hatara, the Puen Yao in a Tramatamaka. Mataka Makagas point Matung Disikanam too. Puen Lototam Bigada Makaza Point Lototamo. Kedoniva, I'm kind of Matamaka Puen already Point Lotolo in Tambirani. Adu ke dongne matak ta leri basing ja point matung digit punna kya so ki makha ge na point matung digit kya so ki thido matak ta point matung digit kya no lai saro sida ani punna kya lera mari makha da kya aman natra matak ta na mari lera mani makha da na amal lera ani si mana han ga da balance to ga da amada point lok tho thambirani matak ki point matung da digit punna la mari lai makha da male mana han ga da ni mana na ho na da makha da kya wale si mari le na ho na da hum matra Makada kya wale ba ahum wale makada ahum wala mina ahum 0 ahum yawa 100 1000 puri rane kai bose ke da ani ji balance taw no honarak pada makada ahum wale na tramari mari lein hona bada makada wala mina makaje ahum wat pagi 0 ahum yawa puri ni ani wala ma di 0 ani yawa 100 puri ni mari wala di 0 mari yawa no puri ni kaurano ko matak to wala matak puri ba maka wala maka puri basi sam na du kana lo rasi wadi manga ka dikha tara Itu kasu ya reko, mengaksi di wantu di batar basya, atau di si kutan orang. Adu sauti purina lu era kan ya, puin nama na pare, kang naru nu ko se, si tak purina ra puin nama na pare ni, wantu di peka 105 purina ro. Sudah padi lai ko, kumanga ipun puri ke, kumanga di, sam kumanga amakut pure, kumanga mari, sam ada amapsar sam amatara kut pure, kumanga tara su kut raunga. Purina se memang mana moi ko, se 15041 kya tare se 256571 si tare adu point matung digit hum dam taba ama ani hum yaw bersa yaw de kai gino du ta de 125 na tro kumanga di kya no kun puri sa sam kumanga adu wan kun pure kumanga ri sama da wan apsila di sama matara kun puri kumanga tara apsila kun thonga sume Wanam puri di wangi di cap tar la kaduini mai mapade tham de 5041 sumi kumanga taru manga mari gongo di taret amma adu tadi 1000 ni la di kya thungya poi mutu di 17 phai yaw de na why question typing soibra na tra akhui jam check tau di tau si ko yango 625 point matung da ye na bani na mathang ko thok na ne ko summe point matung digit ama sinani mari ahum male sonda 1000 puri re summe sisu ado kathana re khalo manga ka di 121 na tro ado di amuk sukak na babadi yari da kumanga ka di kumanga di wala sing ni futa bane ba manga ke kolo manga nipan Ado di tadi si 1405 to ini yang di natro nipan nama nipan kya tara humpu salaba nipan tare yang kai taru tabra nipu nga tabra nipan manga nipu 175 na hodra so mi ko ai no si holi do ado sida zum tare ado moi tapi mistake ojar option soire to ai ba sat option soire se udra so se sino ko typing mistake option na di ko ai gi staff sina tum mogot paga nabi dia di na to Noi tak pun nang nama tu kita soal biar orang jauh jelas nak sesuai dia kau cuma luar yang ka, exam tu question lalak tu nanti, na cahaya tu mai kando, kuah,
nami mangang sigrajani no isi nama jira akui nama dia ipungani mari manga sangni angka nama je poena namngani simbol hapaje khutsa kar sange ba yanda bra moya akui mating pangbiri noi de maina thabak tha mi ni mi di khandai thara tar ya le re mani ko tere te megi exam tha dori ko library ke chatan pare मैम हजिकान से सुमाय तौन रे को मणिपुर जु दिल्ली जों कल्चर यौरे अखोगी लाइब्रेरी सिस्टम अखोई आइना लेरिबा जगह स्वाई लंगथमान स्वाई द एमई अपोजिट लाइब्रेरी लेरे खरा हिंदोगा स्टडी लॉन्स ले खर लेरगा अखोगी पेरा स्टडी सर्कल हाइदी लाइब्रेरी सिस्टम लेरे साटा थवायो बसिंग लाइब्रेरी द पुंग मंगा तरुक तरे निपा नो ती पानारे अदु मी जु था फावरोइद्रो अदु मोइगुमा मैम लाबनी मोइदे नोइदे लिड तौरकनी कोचिंग जु मोइदे चली lyrics to my pa YouTube to kaida le मैम से तौर हजिकान को दिल्ली सोंगी लाइब्रेरी चल चल ले कोई न पारगा कन्न होनबगी कनो से सिगी लेबेन होनब साट मणिपुर मरियाम लाबने अदुना मणिपुर लाइब्रेरी सिस्टम जे अखोई स्वाइद यो क्वा केतिन होइगर मसी मसी याम लाइखलाबनी को अदुना सिगी सिस्टम दा कंपटीशन से लाबनी ना नोइगुम इसोन सोनबा तौले यारोयबा एना हाजी सिगी लेबेन मणिपुर जी लेरे मणिपुर जी कदाई लेबेन मा कमिटी इरिगेशन खंगो थबक थुन फंगनिंगदी अदो सिगी लेबेन यौनाराबनी अदो कोचिंग की लाइन द सुंगारे अखोना मसिदा मन दिल्ली जोंगी लेबेन स्मार्ट बोर्ड यूज तौदना दगी एप सिनदना कंटेंट सेम सेम तखारे से वीडियो म येंग यानबा सिजु बेस्ट लेबेन ने खै तौखलेसी एको टू painters Neeraj and Sanos painted the bungalow in 4 days. If Neeraj alone can paint the bungalow in 10 days, then in how many days can Sanos alone complete? Sigi dine iralai. Direct matak the puni na maka haido ko dane. 40 the 60 and doing ko. 40 the 60 la the add something. You know. Tara the gimari khada 6 na tro. Puri na ragana kya? Mummy ni torogan 4 days. If Neeraj alone torogan shini in how many days can Sanos na toro devna to matak the puri na ni ko. Makadan khadunani 40 to 60 and dinatra adadi 6 an thongani option b thara without pain the whole of se kay na the formula amalai mi ani pulla tomina badana mi ani pulla tomina bada thawak se x day sangaba mathanda tawbadana y day sangi loro mi ama walori brem kana walore mi ani punbagi na x day mathanda tawbadana y day ama walidu kana thara ama walidu kana e natro ama walori misin mathanda tawrodi kya sangadagi hai taragadi nang tawdu se mathakta purina ne bani bilose mi ani punbagi dunya mathan tawba amagi dune pullani adu makadan khaduna ne khaduna da kana mang thane matam da ani se kana sauni x y ga se nawane ha x na sauni nangi di si mi ani tawba da sangba thabaki matam dune sina mi mathan tawba mi ama tawbu na matam yam sangoidra संगोइद्रने मी अनि तौरदि थुना लोगिदुने मतम याम संगरोय एक्सपी अनेबा वाइन साउने हेबनिदा यारे को सी मोंग न मतौ तम होलो मी अनि तौमिनबदा क्या संगेबा 4 डेज संगे हम नत्रो मथन तौबदर क्या 10 डेज अमो वलौडी दुन तौगे दा मथन त पुरी ने हम नत्रो जेन हाइबदो मखादना सौबुदि मजा खदो देने सी फॉर्मुला जी मतौ तम होली नत्रो 60 येलो दे हामा द 6 सन चलोइद्रा कनान थुंगी 6 thong 6 an thong badi si thiro direct ye lubi da ka woi drip 6 na ho ba ma thiro yara ba yan dai ko sa samai holo hai ni hom na re asai khumei je ko sa tani ko si han tak ra min heris yara ba direct sam formula na si easy question sing si di what will be the simple interest on rupees this for 9 months at 20 by 3%? Some mana isam samang ka dioi ba simple interest putu PRT by 100 pan ba adu ke dawi ngasai gi sida ke dawi ha matam da mana tha masing do time do man da piram manatro 9 man 9 piram manatro sindoi karisina sahid ka bana to per enam ha basa ani si mana de ade sahid on thok te ade aduna time de sahid on thok piro sahid on thok edi time ni en ngani adu year olani ko kathana de om kya tara 3 by 4 mana 9 man hai je sahi wala di 3 by 4 ne sumana sahi don tho maram di sinoi kari je sahi woi bani adu di si palo yare p di kana no a di kana no 20 by 3 ni fraction no sumai bi ko time di kana no 3 by 4 maka da 100 yen baje ko no sumai thamosi ai ko maka da 100 yen baje puri ba hara wala di 1 by 100 la ne ko skai di ko thanaro mari ka di si ko mari ka di kuni thoi ka kun ga puinara loire kana si di very easy natro
440 taraba sam sami ko sida question sida luhalai je keno tha da piram basi ko thok photo ko si sam sam ba kawi GD 11 makne 2024 hangi be SSD 11 do adu makne ko si hangi question jam kan lu de me the price of diesel increased by 40%. Diesel maman do 40% hangal lu re. By what percent a truck owner will have to reduce his consumption to maintain the same budget? See, hangal lu re have no tro 140 la ne 2 by 7 2 by 7 ki kya no kita mane yang ko trick si taxi ka mai lak tu thu na hot ya re si ke no matam da mana diesel maman ji kya no 40% hangal lu re ba aduna 40% hangal pa de han oiram madu sam menung du 40 hangal ya ne han oiram madu sam ni lo ro bu ko ko kya ba ni udu kya la ne 140 oiram mane ratio da onto kunna ka di manga kunna ka di tare natra manga oiram madu tare oire ha ba gum mane sam menung da na 40 hangal ha ba ne adu di manga oiram madu tare hangal tu ne ata di by what percentage a truck owner will have to reduce his consumption posai maman hangal di ma ke do tare magi consume tawriba mana sinariba liter maching do handa tar handa bi mong jina sigi ulta sakane ba hana 7 or maga manga handa ni hen sakane siniom le yanda ba trick to explanation du ko rani samay ta ge ko adu tare te kya handa diba manga da handa ba ani handa to tare manung kya nan daija ani handa bana tro percentage ta sa manung da di samay la ne ko adu sini bla ja adu si kakna ba ja ko na thuna re ja te 1/7 की percentage si kya no 1/7 percentage simpa pola ka dune heng percentage class ta nga do ko par 14 whole kya ba 28% natro adu akoi 2/7 gi si simpa pohla bani na satra singuna ke dorani 2/7 di si 2 nu puri ta en toi takan ba pot oi bane du ni ko 2 nu puri di si 28.56 approximately si la ne ya ba natra ga atoba trick lai ha ma si increase pan manatro increase pala di 40 si thambirani makada 100 plus lakani increase oi bagi percentage photo ko samaina tawro jar aranda method increase ana pala di increase oi budu thambira makada 100 ara si tingane plus decrease ara ma di 100 minus 40 laktu ni ko ina percentage photo ko samaina holo se yai or har yanda ba me lenin sapam sa anoba sa tram ko me boeing nongsa ko wirong mom police kumalai ko yanda obra kram mangbra hanu ko sin chalam di phadoni khala po yawre side difference between two numbers is yang onwena ne anka je hojika anka lai thokono ko exam hall jina nang hak tang du de question kumanga hotini anka kumanga thangna tang hotini aduna anka da no ma de yum de lek pa anka no ma de yam de kumanga de ta da lek pa ta natra yumda anka no ma de mari manga bu honing de mi duna kamaina exam da question makal setter me andu question kumanga hotino sim de practically ne oi thukadra khalo ana prepare to matam da ne labje se matam to dai ne akoi chelu du se kilometer adunia du yum de practice to 1 kilometer chu chen chana ga da maina no ne hisab ama tham du maina lai si sang mane bu ko question kumanga ne boring chu silang mani ne nungti angka ani bo sana da bo hom bo ta mi du na di angka question matang setter me ama knowledge pisila ka di si di boring chu masan ta surakane ba chu hol ga ta noi khuta lai tam na semak se be se sir kare ne pya lab to du ro to ni koi sar karo na sara mes na to du ni ko saturday ga friday exam to bone dum ko akoi sara mes sang tu ni adu noi coaching morning ma sing internet lai sing to ro akoi ni sai hai ga mai na youtube ta akoi gi ko sum oja oi bani na akoi coaching center business academy manipur ko si through the help to bi ge adu ga khara so akoi earning su to dia da mina payment course dum to ne ko difference between two numbers is this if 4% of one number is this is 8% of the another number ratio me ta sin ro ba 4% of harm number do x do ro siga is oi kari hoba 8% of ani sub number do y ni lo ro adu s ko y ratio je ina hek toi ta bu do ngani bipin tak ta brasya ulta salena aina toi ta ko twice x amasung thrice y have number ani piram taraga di sida leri x amasung y je ratio da di ulta x na 3 y na 2 y na aina sum toi ta ko po to ere adu ahama na modi x logre akon man y lo singre adu di x na kya y ga lemina ba 8 y na x ga lemina ba 4 adu di ani si ko thana na amana 1 amana 2 have ahama number je ani subagi double ne hai ne
natro adu mabani khena ba piram natro babani kya khena isa babani difference to kya na one withdraw babani difference one way kana mana kya ni piram 1460 ni piram natro ratio method to you babani khena ba one way kana si piram kya na puri phangba bilu no sia sina puri phangba bilu natro si aise wor ne dene atadi then find the board number ani mu putu ai di one unit ki di si dum tazarani ko अब सिने पुरी दुनी ना तू इन्हीं की दिशा तू न पुरी रहा क्या था से सॉरी सिने पुरी रहा क्या तारा खुदी मग सिने पुरी दुनी तू पुरी दी अनि सुनो अनि तू टाइम तो अनि मनी निपान अनि मा अनि तू 820 तारा बा अरे क्या सुम्रो आई पुरी न सोई करबा अनि सुनो अनि तू टाइम तो अनि मनी निपान मा पल अनि मनी 2920 ना त्रा सीरीज तारा ने अरे क्या नसें तोरे लाइक उसी नेक्स्ट कल तुझे लगे The present population of the country is 2.16 crore hojik country में the population सी लई मसे 7.29 crores during the next 3 years मथंगी सही उम्र सी और fine uniform rate of increase in population तो सही नहीं गली से हम और मन क्या हजू और ना 7.29 नत्रा सही उम्र क्या और क्या नत्रा सही क्या संगी बा हम अदु तार स्कोर क्यों तो बितारे very easy लोरे मानी point mengasai point ini umum tak betul na saya ini orang madis kalau tahu ni ko point ini tak betul no point matung disit ani lai si ani lai dulu lok thua thamba da point matung disit ani somso ani sama na rabin kasi toro ina tro kibru toro adu di 7 to 9 aji kana gi kibru no 9 gi sina kya gi 6 ki natra ata kathana di 3 3 ja sina 3 2 ja 2 gi manung da 1 natra hengali sa ani manung da me hengali sa manung da 50% hengali ni very easy sini live le roi ko Delhi de oza ai bam le ma hol suma hola ni ko sini na line honinga leite habadi sahi yong manung da hengat poi bani na 3 time hengali rate percent no homlo puri gi be ne ba do homlo puri bu puthoro na hona kana ki rum lo be wane ko koira ta ko me thasum lakine heng sina percentage ki chapter da tausi ko next 5 men working 8 hours a day can pack 15 boxes in 8 days अदुदी सी फॉर्मूला से कई पालानी M1 आई तो इता पुंग अतनी सिजु क्वेश्चन निसाना नि को अखोय दि यावबदा M1 D1 पुंग मसिंग दु सिथामानी सूरी थबक मसिंग दुना मखा थम्मा नत्रो सोम M2 D2 H2 नत्रो W2 लानी येंगो मी क्या नो हमदा मी मंगा ना नोंगमदा पुंग क्या सुबा निपान सुरगा नु मी क्या नि दलोयबा 15 box pack to budun mi kya sange ba yede M1 hour 1 hama palam base sina thabak sima to is box taramanga pack to wini adu thabak masing na 15 din makha thamni ko mi kya sang ba D1 at M1 D1 H1 mathak loin thame M1 H1 D1 W tawri ba thabak tu makha tham da ba ado mo yengo somdana 2 thondeni ko 15 men na tormena M2 sina then awasna H2 then in how many days can they pack 20 box na tra W2 na 20 ne al W2 makha thamo M2 thamo mathata awar 2 du kya na then awana tra D2 du hang mane lore ko nara second lore adra athadi kal thadaro kya thare sia tarang ka di ani thonga ba are ka manga ka di kya thongya hom taraba दे तू पुथो क्या था दियो करन सन दुनि को मखा ले न मथा सकी दुनि त्रा 8 मथा ले मखा जी यावसिलो नि सी 3 न क्या लाने तिंग 3 सिला वेद्रा समी को कना यारबा याद्रमा ले 45 तारबा निपा नि फुमरी नि दि क्या न नि तो 120 तारबा 120 ता 45 नि होम सेट को न ब्रा ओमंगा तो होम सेट या दे तू सलनी को तू समथिंग सेट पदे मत है कोलंबो थारो तेरे ये लो नोबा 3 से पे याद रे 2 से तो रे 2 से पे दिया साम ते यार ऑप्शन दिए हूँ ना ऑप्शन पी बे ने बांग कजियन लाइट होले यार बा अदो सी फॉर्मूला से याम ना सी काना बने को से अदो होजी तगुरी दो खंगे दना आहान में पलम सिंग जी आहान में पलम मी दुना M1 आहान में पलम पुंग दुना अवार 1 आहान में तौरी बे थबक मसिंग दुना W1 तौरो होलो को अदो सी फॉर्मूला तेरे पाले नेक्स्ट अमक a man sold 2 plots for rupees is yo arang da takhi da ngai GD की expected नहीं ना बता सम याव नहीं कांजे ना जिन पोट अनेगी SP माना बने से पोट अनेजी सेम क्या आदि यो लेबा
ama tara sa lising lising tara lakh tara di yole ama dana 12% tungi ama dana 12% mange mana tawriba business pon ani laiba yon mai thabak sida ma kaya mangi ge tungi ge ta di pyramid ke ne ba same SP ni for pot kya gi pot ani gi SP ji sab ma nei pirama ba ama dana 12% tunga ba ama dana 12% loss oira ba overall sida kai done sigi business khutau sida overall sida mas matam supada always loss la kanem si singarang da ta kim ni si video do ai ani si ge puna thagala kani ko mayam ngarang ina SSGD gi 20 question practice he ni ngasi gi nasi ngarang na 20 ngarang gi question do na si ni 20 oi ngarang gi do na 20% gain amana 20% loss sida overall loss se kai la kani si 20 ji squat over 100 ni have ne ngarang ta khri do na ko 400 ta 100 ni la di 4% loss hai du ne na tra ado hoji ki sina khoi di kya ne ba 12 or mina 12 squat over ro dra ado laire ko do dia 12% gain amana 12% loss aduna cham am toina frequently hang bai ne ba dum question nai nari kuding yauri si sina CIC fairman yaw ba ngarang dun MTS ki question da ge na GD de su lak bi ai na GD ki expected question C ma de yon mane aduna adum barabar hangale si ma sing utho ga 10% oi ra zu ai ko se 15% oi ra ko ai ko noi na hang to du si ani sa squat obi ni have ne adu ga ne ni lo have ne na tra tab squat di 144 na tro 144 da ne ni la di myam ke dau ni ba point matung da di ani thambi ra to ye na tra sumana loss tak la ka da ba sumana lai ko sa sum ji easy se ge question on level wa ma di na te SSCGD ga 100% ma nei lo ye yo kan da ai experience da ko sine hena lai hai roi maram di SSCGD ju sigi chang ne ke ko a cyclist covers a distance of 780 meters in 6 minutes cyclist cycle thomunu pa mana meter suksimana 6 minutes thawanga me 6 minutes ka 30 second da what is the speed of the cyclist in kilometer per hour anka di laiba unit on to jin da khidang ngahon mane mana saliba distance to ma khambiro meter da pyramid unit tani ko section do je time na kya no 6 minute ka 30 second da adi unit ani khamrang na pula lei bijama do onde yade meter per second olo second on to basi time je 30 second am lei jare minute second on gya 6 minutes second da kya mana do ne mya minute ki mot nang na 60 second thambiro natra adu hana gi 6 am ga lei jare puna 360 second natro 360 second am lei jare 6 minute ki 360 duga si 30 second je modi puna kya tara 390 second da roi do dia si 360 second le raba 30 second le raba 390 second da ne atar speed photo ke di distance da time ni yela kan da di horen kai la ne 780 du da 390 ni yela to ni unity meter per second la ne adu man hangina kilometer per hour ne adu ta da anka jam ya roi adu da khone hekta khe du kai ba kilometer per hour je akoina meter per second on gya taraga di kana na shortcut ta kana puri ni ba 5/18 puri re sali hamna to som dei somon bada sidai som on gya raga nam ulta salani 18/5 natra akoi ke no meter per second gi kari don kilometer per hour natra kilometer per hour we bani na 18/5 puri tare adu kana puri ni 18/5 puri di kilometer per hour la ka thura gi ko ko sanji ni pan mwari tawji sangi me tak pai ware noi wara mani gyan tarman adu kya tare sa tri ka om taru om kya trom doi taru la adu 36 ta 5 ne lo 36 5 ne maji mantra malai 7.2 taramani kamaina thu gya tara ga di matak su makaje tun puriyu tun puri kya tara 72 si tun puri kya tara 10 ne thodi kya tara 7.2 are ko adu ne ko ne tun papa ha ya kaskai di yelo su kaskai 7 thung dure ma 7 chapati ru sare dana aina zum logic ma sama haram bai wane si ju tun puri ba si tu puri ba do point dak nambira lo re ba yare ko sia thura gi khara question is sanga di ludo heta manda Akash Raju and Ram agree to pay their total electricity bill. The ratio of this is Akash pays the first day's bill for rupees C. Raju pays the bill for rupees C for the second day. And Ram pays the bill for rupees for the third day. What amount will Ram have to pay? Akash, Raju and Ram agree to pay their total electricity bill in the ratio hai do warungani ko. Akash na ahanba degi bill je lupa kya piba.
40. Raju ने क्या 52 natra. And Ram pays the bill for the 4th of 3rd day. What amount will Ram have to pay to settle the bill payment? Ram ne si piri moi question ki meaning se summary sama kai taru ko apal trying to 65 1 yung ko sumay na toro si tani moi question ji londa ji si ui ni ko ai hage mo khoyom ji Akash ne Raju ne Ram ne ma khoi hom ji ke do 3:4 ke ba 5 ki ratio ji da moi ji bill ji pi dui ne ba adubu Akash na kya pi ba 40 Raju ne kya pi ba 52 amana 64 moi pula pula di lupa kya no hojiki into de samya ke tu ta da sing me di samya ke tu na tro adu di sabana pi ge ta ra di apun me da kya no tu tel bilu dana apun ma sini tu tel ratio dana kya no tu na tro kya puri ta 13 puri ta dra adu khudi mok su 13 puri ta bo ge dong ne asing bagi moi chap mana sigi ratio sang pi ge ta de 13 puri di kya no 65 ta du na tro 13 puri di kya no 42 ta bra nakhiri to chome ko 13 puri di kya ta ra 39 ta dra adu mana ke do ra ma hang question ke no Rana piri di 64 no tro what amount will Rana to pay to settle the bill payment da kara sabsana thongna na bagi damak tamana piri to ke ha ka da ge ata lupa amwali tro 64 pira mina 65 amwal tro mana mo wale ga sa Akash na mi henjing re hairande atra si oi de questions e ko adu kusam mun pha bi ba tu sing yaro sum kusam yam ne na ga na ai ju ta prepare to de ta sing na ga de ko kudak to tori na do sagi akoina toina tak ba to toin ta ba tak lan ungam ya dumana no toina question yaro ga question yam ne na kan de si logic si ma hani si orom ni idea ji question pa phangam ni a question na ga sang ya de kari hari no kari hangning no ji question ji kitang ambiguous oi ba yawe meaning ji kitang id mi ngona clearly express to da ba adu ka na de ngaun adu coaching chat pa gi da ka dum wer ka du the difference between compound and the simple interest on a certain sum at the rate of 8% for 2 years is this see the formula is ko compound interest ka and simple interest ka 2 years ki difference hai kari na p gi hamatam da sigi difference hai p haraga r by 100 square sine p ne ai ko adu difference to si formula le je adu difference to kya piram ya 470 kain ma puto p du piram de p du putok sem na tro r digan r by 100 adi 8 by 100 na tra sigi square to ne hamne lore sida 470 p into 8 kya no kathana di ma ani mari kumanga na tra adu square 2 square di 4 kumanga square 6 to 5 la aroidra adu kakna badi yad re ani ka di 2 3 5 tare adu 6 to 5 ka ani puinar yel tare therefore p puto kya di kya tare 2 3 5 se kana puina tare 6 to 5 puinar kana yen tare 2 ne ndui na tro sum de adu 2 ne ma matam da de akoina khangba ya ba se ke no 2 ne ma matam da 5 5 za 25 5 no rani ko one number already 2 ne ma ja 0.5 loi ni ba 0.4 so loi loi ba adu ta ani si manung ta du na tra ere ko sa ta du option 3 am to sia manga puri re manga am la mga nipan mapan ama le re taru tari nipan mapan mari kun tu dawati udis den uta taret nipan tara mari tatet kumari kumapan ani tare tu daw si tare mapan mga taru ka dramatwe ani le nipan mapan mari yadre si tare sine distant root method ni ko sine sem tak le dia roi noi na tau zuro yarba tau zuro id si yen madu noi he ni dana 0.5 loi ni sini mung dan sal le re distant root kan se pan mane ba adu di kana ta ne do kana tau zuro option am di ta ne ko patang sidi an airplane flying 160 km covers the fast 400 km airplane namana 1600 km
Flying covers the fast 4 km at the speed of this. The second, this, home at this. Find average speed of the airplane. Man, ahan bagi kya ba? 400. The second 400 at the and the third sanipa also me. Ahan bagi 400 kilometer na tro. Akun bagi 400 kilometer amaga. Akun bagi 800. Mana sali kilometer punna kya no? Kilometer sini ba? Macet si mati home thung sale. Si mati sedana speed kya sinari? 200 kilometer per hour speed thawi sidana kya? 400 kilometer per hour thawi. Sidana kya? 400 kilometer per hour thawi natra. Sida sangba time do putho. Haidi mana average speed putho. Journey ama sappa matam na matek thawi si. Mati amdana atopi speed ma mati amdana atopi speed ma mati amdana atopi speed sumai sat pase matang sida average speed khungsa sigo average speed taraba. Average speed se to tell distance to the to tell time ni ngane ba. To tell time kya sange? To ne yela di 2 hours sang brajda. 2 hours sange ko. Sidi 1 hour sang bra. Sidi 2 hours sang bra. Punna kya sange? 5 hours sang bra. 5 hours ni bi double wala. Ado average speed la ne. Ado di 3 na 32 la ne. Sinatra. Find the average speed of the airplane. 40 kilometer speed of this, second C, and the third 800 kilometer. And the third to the 800 Nihari. 800 kilometer money that row. Adi Sanipa like releasing Satu Sodo, the Sanipa kilometer, distance piram the Bane. Distance piram the Putoxia, I can put to Sanipa like Ram, Adu see 800 kilometer per hour, and the times there, 1 hour, other the 4 hour work of the sea. Notra, Kusan Munapa the Venico. Other the 400 kilometer per hour taramani. Ko, Kusana. Some message ko, Yandaba. Si piram de adu piram da budu piram si piram da putho ga na ba tu tel bi tho mane mana ko are kusan munu pa da beni two cities B and D are three queen thuma leko ma thurasinu kara matam lai tre ko ai exam da ko gi last hour yok sile khap tran ta idana hole da adu ni khando two cities B and D are this apart. A motorcyclist travels from B to D at 7 a.m. at the speed of this. Another rider starts D to B at the speed of this. Find out at what time will they cross each other. Adum si adum noi de kitang ko yam kan lubdi sing de noi gi wena de kitang lubdi ba 20 km lam na natra amana a motorcyclist travel from B to D de satu natra pung kya da ba 7 am da mai speed na kya 40 km per hour da thodi natra atopa mana D de B rom satu natra pung kya da 8 am da gi Karam speed thodi ba 30 km per hour da natra kam thojin na dore ba mane so maina thojin na ta ra the relative speed pan ngane ko distance kya lam nai no mamani si find out at what time they will cross each other ko karam khanda you know pung do si mamani pung man han ga ta di pung ni pa ni thobo sin tare te thobo natra pung ni pan ba da ma pung ama thodo ba ha pung ni pan tha lagi sida Tareti thorok pane ba pung nipan de hobani siga chamana ba timing de howi haya na ba tareti nipan baudi ma kya sat thodo ne thojila ne mana khara hali ko punga man 40 thori na tro ma 40000 grade ta 320 lapam ba 40000 ki ta 280 de lapa oro ba 280 ji mabani thojin na dore amana bidu si yogre ko je side ji 280 km je hojik diagram ja topa me kya ta di 280 se babani ne ke dotare amana 40000 ko 30000 ma punna kya da Pulla 70 km per hour thodi natra 70 si ala di 4 hour da una ya ne mabani si pung kya matung na ni pan da gi matung na ni pan matung 4 di ga no 12 pm natra enda raisa pung du tare te ni pan sama na re dana ni pan da gi pung ni pan tare si ni pan tare manam thodi si 40 km per hour ne 30 ni relative speed ani smaina opposite direction thodi na di relative speed pala ni tisna rani speed ani tu si distance di hoji kya da la pore tu 80 la pore mabani karai thene du no una du ja kara yang mani swai jaga da una ni meri ta roi ko una ma tam time ka sang da time to kya di distance to the mabani relative speed tisna bo phone ji ne du di 4 ta to 4 hour pung kya da gi no ni pan ni chamana thawo una ta ni pan ni bari hapsela da kya no train thu ta dro pung baro da analysis mu sumi ko yan da bra
Find the least number which is completely divisible by this. Makoyom ni yenda kai pipa number hadi makoyom LCM natra. Ada LCM puto pwede akoi thaina to kusi natra. Sum tole matam sangani. 18 yenda di 9 na yenda ni haigre. 14 yenda di 7 yenda ni hare. 9 yenda ba number 2. 9 yenda ba number di mai di sing tisna ba 13 tare si 9 yenda dra mi yaro. 7 tu ga 9 ga yai. 6 ga 7 ga 13 yaro. 6 ga 9 yenda ba ni lere ko. Seni jimun an sawi dini. तो बुदा मग 14 yen jadi 7 yen jane dena 7 yen jabra याद रहे सी यार लोरे एल्सम पुतो पगी मेथड तो तौरो हट के सु होलो अदर मतम संगन सिना ऑप्शन ट्रिक्स खाना बा चले को नेक्स्ट 23 the average age of 8 people is 50 average yam hangi ko ngarang su noi handak se ka SSC di thaba sing average ko khara thado ko MTS ki question kun gi se to the average question mari yawi sida so dum khara ho mari sugre yaw isu ko average age of matam sangdra sya explanation to khara thunu ta ko sangi adu ne he exam matam sangdi niu adu question kun ga manga adu minute amam da sa kholong ho na ga di waroi dra to noi gi mi pungani oi bane adu ko sing sa lobo ko mathematics yad amne average age of 8 people is this the second group consists of 10 people whose average is 70 when both groups are combined what will be the average of ngo moi ni pan ji average kya no moi average age kya no 50 years natra to tell di kya sur mani to tell di ani pui nagado ni ko ni par manga ni fu natra moi ni pan je average age ta si wai ta pulla ga di si sore atopa mi group ama lai mi kya moi tara group sin average kya ba adu to tell kya da 700 tara ba moi pulok ki average puto moi pulok ti kya sore 35 sore ba sonor moi pulok ki to tell lising amaga sam tara ba adu 35 yelo lore therefore moi 35 ki average puto kya de 35 na moi pulok ki pun ma 1100 yen bi lore tu ne ladi 9 tu ne ladi 550 tara ba adu di dak yen ba da option tik to mapan na sala de ha ma da mapan taru yang khimari na tra 6 ana sat po option na ma yorong ne da thiro yar option tik sana ba ye ko direct yele di matam ji du 9 asi yele di 6 answer to re du 6 answer putiu am kar thuji lakpani ko loram da ge tam takhi se theory akhoi gi coaching mane numit full swing da tawrone du kan da tam na content se ma tak tu ni ko yar ba anuina su friend circle me am do sumaina class e ibu ton question nang lai ha do sidi ade jidi lebe ni ko jidi lebe ni siangi se question yam kan lu haidi yam kan lai ha sira si dare question ni jidi mana dro at satra gi mi yeng da ne da sum satra na haibo na tha jar akhoi coaching do hoin khangi lebe ni exam lebe ni akhoi khangani ena sida lui na ta lai hari je akhoi Manipur da leiba jidi thari ba satra gi standard ma ina khangjaba am lei anda ina guessing dori ne karo marks yong ne dum sum mi amani ka da slide che nei si moi gi harapani ko CGL gi coaching wa ma bain tai je arai ba coaching ta ne harane me saina noi jidi tha ba satra gi noi gi lebe na ma leidna noi gi haiba gi lebe adu yenga ga ina arai wa ru du pan mai wane examination amada atul na 30% mark phangi aduga mark tara wala fail hoyi kuna na 40% phangi aduga 30 marks hi helaga pass to weba fail hoyi bana tara hen mana 40 sidai je total marks se 400 tara ne hoga ठीक lai se te na 400 40 de la ni ka 10% na 10% 40 the 4 tara adu find the passing mark 400 ki 300% क्या ना साम कुन द सितारा से साम कुन था से तो ने find the passing mark साम कुन था द 4 and 4 ने से मनी एंड होम तारा कुन था मरी होम ट्राई थुना तारा तारा 32 something सितारा ने कसम तम ताके को 30% फंग बजे क्या फेल होइबा फेल 10 नत्रा 40% फंग बजे क्या है लेबा वाट पा 30% फंग बजे क्या वाले बा 10 mark वाली नत्रो 40% फंग बजे क्या है लेबा 30 है लेबा नत्र 30 mark है ली नत्रो अनि की डिफरेंस क्या नो 30% का 40% परसेंटेज 10% नत्रो सोमना 10% खेना मतलब न सिदा न क्या की डिफरेंस लै वाट पा का हेन बगा से वाट पा न -10 हेन मना +4 अदु डिफरेंस ती क्या ताने तिसिनर कने हाइबगे अथदी माग योबम थोपो मा अमले को सी योगदौ नेबा सिदगी क्या वाट पा
tara wat padi tara handa gitu natro sigi tara handa gitu ini sigi amana 30 hen baje 30 pura hingal satu ini plus 30 minus 10 ani difference kya no integer tis na bai concept pusinga da kya da price ya suppose minus 2 ga plus 3 ga kya khene hera dinang 1 hera di landu minus 2 de 0 yob da 2 um chalani 0 da 3 yob 3 um chala puna manga natro adu concept use to da kya da price ya wat pa ga hen baga ani gi difference mara ki difference kya no ide ani ji difference na 14 asum da 10% over the 14 ne ta di 1% di kya ta na 10% 40 di yalla ni 4 tar ba pa adi full marks kya na wini ham tam 100% ne 100% di kya ta ni 4 into 100 ke 400 ta ne full marks 400 ne 400 ki manung da ke do ba ma pass to di ja pass marks kya wini pass mark putho na tro pass mark putho kya ta ra ga di to ta ra 30% phang baji mark tara wali intro 30% kya no si kya 30% di 400 ki 30% di kya no maya sam kun natro sam kun phang ma mi ji mark tara wali intro pass to ba tara apsil pass mark si kya tara ki 130 taro idro pass mark hang ma di sine adu pass mark to percentage ta putho kya tara ga di summary manung da 130 ji pass mark ni percentage ta di kya no 100 print adu 4 ne le da du ne ba ko si tara thore ko last question ma ta ga jele next rupees 816 divided into 3 pass in the ratio this is sina 4 kilometer to palo 4 kilometer to ham the ratio semo moji ina this 1 by 4 1 by 2 2 by 3 natra si ratio je akoi na makai hon ba ya de hai makai ho loi ga di makai elsam no ro makai elsam di kya no 4 ga 2 3 elsam kya no moi hom ni na ba number quite pick pom lo ro 4 ga 2 yen na ba di 4 dar 4 3 12 ni ko te tuna nakal khudi mu to puri ga da makada leba number home di yen bia ba khoi pikpa number ama loro adu na kanda puri o adu loi mangrani khudi mu to puri dradi anka ginium nam ya de ko mari te bela di 3 6 home mari mari ni pan adu kya tara makoi home ni yena ba da phanga da ba sia do ahama nu pan si phanga da ani subna si subna si ne kana sia puto no ahama pat puto no tro ahama pa se sro home ni kya manung da pun ba tara mari tate manung da home phanga ne ba hanu nu pa se adu di apun masi manung da di mana sia na bai se 4 kilometer ki method mari su bu pan ni apun ma tate manung da home phang ni si manung da kya la ne adu di tate ki sulap ta 6 loi ba de kya no ni pala ni phang ku mari 4 loi ban sa ta do male ko sitar mane guessing ni ko sina kathan ro tate manga tate mari di kya no puni pan oi di 136 adu di nipan thara mane adu nipan ku mari omai tran sumi ko sa guessing to budu tam mo bang ka dina tra thuru 7 sulap ta kya no 6 loi ba di nipan sala ga phange dana adu nipan ku mari 4 loi tara kan yare ko sa samana mayam aroi ba di speaker so ta oi ko aham dari tam ta me yam lu boy de ibo to nang on ka mai lu di nang di sahi ma train to ro phagi dauni da adu ni si ko sanji man ne ko mayam sida sigi lebenda lairi base isana coaching chatra su yare khanma na kasu kaidre coaching daka oi bagi di lupa lising manga ting thoga oja khoi gi awaman piro oja khoi mari manga ni to du si kasu na tina si manga de tolob lising kai saren khalo ba si angkam to ro se du tolob lising kai sa ba no khoi na oja da lupa lising manga kai thokre tha da ni ko je noi tha ma du gi percentage kya no pa tho noi na ji tang yang ka du apply to ro ko san ro bi adu 0 ohom manga se ame jingre 0 mari kathana gro adu 10% natro noi tha magi saruk tara thopi ama sam thopi tara ji 10% adu 1 by 3 ni se fraction ni sam na ra bada noi gi tha mi sare tolo tu gi masung tara thopi ama ka oja da khai du ga thaba khaning dra ba adu ta de yar kusin yo lak to aina di aina sa nga jai wai ba ta sin to bodu passion na ma leina lek tai se kinam da satri magi apam lai bini ado akoi gum oja ji noina thawai hapiro wai tare ai dina te sara mes leiri adi ai team sa jai leiri yai ko to biro mem sida gyan ta da khare yorom basu yain khali marum kino matam da question mem ama sabak nai na mi na kamai khang ne chapter 9 tala ka na di hen gyan ta tu ni mi chapter 9 ta podo gyan ta da ba yaung nari ne ba natra ta khoi di yam na noi to du ko sing je yam arai ba di wo re maram tha to du chulu hai dung na ti tha ni da sauro mes lu chulu har ka din tha ni da sara bis ta tu jiki di kyam sawe physics chemistry bio history geography politics kare ne pya
ha adai English kyam chawi vocabulary grammar reasoning budi kitang live ni ko reasoning budi khara lai rani mana class kan dala tawje no si khanbiro adu yumda khalro lo aduga ai advertisement ka thagat ki yamdra bada satu kun muti pa me kaina matamda akoi hingbada wadui ne ba mangi matam duga akoi ga jiune akoi ju mi ni na ko social activities amta yaudra bani coaching da tawle ne da samas ki kari ge isano pa na ai mingbo kawra bi film le ra bani akoi ji aidi kathoi kan hai tare ko ano noi su khambi ga dawni ko sumaina public platform oi bani ngasi ai thar ji live kono public live oi bani na sumba khara hayo ge to be wani akoi theng na budo khambi ra ga tare ko akoi Manipur di Delhi gumna akoi Delhi da di live class to budo mi kya nge ngasi manga tara yam da budo humari akoi di adu na te satuk sate ta ne bi ngisi ai ko adu khangbi ge da ba no na akoi market am saw na te Manipur do jawai ba se kai so yam kani na khun na te akoi na khun gi khul la ba maya wera kab kab ngai ba ko mai mung mangare si kang da ba na help to bi wai tare akoi gi anda ba akoi noi gi da mu to zu phan taw ge lo sila singa se ti ko aduga timing je मैम टाइमिंग जिमा कनो तौसी को खितंग फिक्स सबसाना तौसी को आइदी निपाल मखाइदगी ना 12 मखाइ मरम दे कोई बीएस मथम मतम तो एक्स्ट्रा क्लास करा जो तौए